Dosta uznemirenja i uzbuđenja izazvala je izjava ili to tekst koji ste vi izgovorili, dakle, odakle nekom ideja da, hajmo da citiramo, odakle nekom ideja da... Dačić treba više da se izvinjava ili stidi Miloševića, zbog Miloševića, nego Tadić zbog Đinđića. Da, ali to je bilo iskreno iz konteksta, naravno, kao što to naši mediji vole, zato što je tu bilo zapravo reći o nečemu da je reč iz ugla SPS-a, odnosno Ivice Dačića. Dakle, tu je upravo bilo reč o toj vizuri i zapravo je ta izjava neočekivano kompatibilna sa onim što je rekao kasnije predsjednik Tadić. Nisam siguran da su i namere identične, ali hoću da kažem da sam ja više puta zbog te sintagme nacionalnog pomirenja i zbog insistiranja na potrebi tako neće kao što je nacionalno pomirenje prozio kao bos po trnju i po blogovima, forumima raznim, pa nekad čak i u ovoj emisiji. Sada je to rekao predsjednik Tadić, rekao je sa dosta providnim, rekao bih, ciljem, ne svi znaju zašto je on to rekao. To je jedna, što reče Teofil, izjava kako se može očekivati od političara, možda je bila malo preterana, možda je bila malo previše patetična, baš zbog toga što svi znaju što stoji iza nje. Dakle, ja sam u tom tekstu sada koji pominjete rekao da kada bi ta, bez obzira na motive koji su jasni i prozirni, kada bi se to stvarno radilo o nacionalnom pomirenju, ja bih podržao to sa obe ruke, pa makar, mislim, to je neka formulacija, kako beše, Vojislav Koštunica i Tomislav Nikolić više nikad ne vidjeli političkog sunca ili ne vidjeli neba izvan Bajčetine i Belanovice, na primjer. Hoću ja kažem, ono što meni smeta, i u tom smislu ste vi dosta dobro sabrali ovu ekipu, dakle, ja podržavam ideju nacionalnog pomirenja, to mi govorim godinama i kad to nije bilo tako popularno, ali nisam siguran da je ovde reč o tome, nego mislim da je ovde prosto pokušaj da se malo našminka ovaj pragmatizam, odnosno ovaj praktični motiv i potreba ili želja ili interes da se napravi koalicija. Pa se pokušalo prvo sa pričom o levici i zajedničkom, o nekom levičarskom backgroundu SPS-a i demokrata, to je bilo u prvim danima i nedeljama posle izbora, pa je to bilo nekako dosta trapavo i neuverljivo za svakoga. Ali realno. A u kom smislu realno? Realno u tom smislu da je Demokratska stranka član socijalističke internacionale, a SPS želi da postane. Da, to je toliko tanak cement da se od toga odustalo i u tom smislu, rekao bih da je ovo nacionalno pomirenje mnogo uspešnije, politički, ideološki, marketinški, mnogo uspešnija caka. Priča o zajedničkom levom backgroundu je smešna, ako izgleda možda nekolicinu ljudi u DS-u, ne znam, uspomene Dragoljuba Mićunovića na njegovu mladost ili možda Božidar Đelić ima nekih ambicija po ugledu na francuski, uzoru na francuske socijaliste. Dakle, DS ovde niko ne prepoznaje kao levičarsku stranku, to nema veze sa članstvom u socijalističkoj internacionali. S druge strane, SPS... Pa eto prilike i da DS učini nešto da bude prepoznatljivo u tom smislu. To bih voleo da vidim tu kako ćete sa G17 i sa Mlađanom Dinkićem sprovoditi taj socijaldemokratski program. Kažem, eto prilike. Pa dobro, vidjet ćemo. Dakle, samo se vrati na nacionalno pomirenje. Dakle, rekao bih da je ta ideja zdrava, veoma zakasnila, problematično zbog toga što, i tu sam također rekao da je LDP osvojio 6 mandata više, na primjer. 6-7 mandata više, niko ne bi pričao o nacionalnom pomirenju, jer bi se vjerojatno pravila vlada onda koalicija za Evropsku Srbiju i LDP-a. Pošto nije osvojio 6 mandata više, sad treba naći nešto da se to ne čini kao puka trgovina i brak iz interesa i onda se pokušava prvo sa levicom, pa to onda, kažem, nije pilo vodu, sad se pokušava sa nacionalnim pomirenjem, ali odmah da kažemo, ako tog braka bude, njega će biti ili sve, da li uspe ili ne uspe ova ikonografija, odnosno pokušaj da se to stilizuje malo ideološki i upakuje.